Ilong kejadian zaman aku nak peluang mak hidayah hana malai aku pegah. Baklah limang long dimudi. Wow kampung bulan puasa. Nayuat dang imum imlatha imum tarawih. Olehnya nayuat pidato 15 minit untuk geteh mental awak wa hidayah. Hana kudu pegah itu. Hayan juga tu. Kaku dang ini ke urang ramai-ramai urang gengi yang ada draw kuma kuinan iya kuinan mi kaku mai kudu pegahkan. Aku tengah-tengah nang ku hing-hing anak kudu pegah ucat. Long tayang badang ku putra da pegah ku ci pegah je ku yang tingan. Barang kapu aja. Athaina pegah putra yang barang kapu aja. Long ku behe de draw. Long cok temai long menutup aurat dalam sembahyang yang butui. Dalam pandangan agama kuragam ngaurinam. Singkat cerita leh ku pegah baca tepe dah dolong pegah tanya uragam awak ada temayang yang god tak pakai kupiah makruh tanya tak temayang yang hana tutup bulai takut-takut ada dah sujud ren mengkalir ngan dalak hantah sujud yang budoi ngan lebih aman mereka duduk tak hilak-hilak tak pakai kupiah yang kemana ilong ku pegah dodo mengekem tu urang lam latha nan depu masalah ikem urang iya halung hana ke pakai kupiah beraya masalah bangkung yang batha goji ke bangkung yang kaya dro hana kupiah taju semangat ku kubi talium hana kurempok ku podok mi ku dobi ikut le urang wadanya talu ai tegolom kapegah hukum kegop kapegah hukum ke ya dro kita beraya long klik long cok kesimpulan lo hang kutem ya buat lei kepeut teman gara-gara long ya buat malai keluarga nyo malam nyo long ka malai ya gara-gara lo ayah long gelak maah beraya ke pegah tilap tu long ka malai hai urang biasa tapi dia urang awak dai timplak itu keadaan ke long watanyan paling rai kiban cara long ko hadapi masalahnya perbandingkan aku kutem ya buat lei gelak maah ya long ngan bang buat ke ilong ku pegah han ku temle ja udaya halo nyo ronyo ilong ate ku pegah hukum ka kenang dron wate long pegah hukum muka kadang kenang nyo kenang je long han tiap long pegah makanya long tu maya masalah wate tengah-tengah long tu hidayah na anaknya cara hidayah nyai tamalanga longnya na anaknya cara jih merempok juara na harapan jih ku gure rayu tiba-tiba ijo kesimpulan hayya berli pakan hai tim ya beut le jih malaya dengan keluarga pu sebab mak ngan ya hana ya beut wate mak hana ya beut hana ketang hukum gebuka muka ule ga yang kedua ikeur mo gejak badalan hana adab hana hi urang Islam yang butuh naka di rumah kak jih pakai luar kada ataupun kak jih pakai baju yang hana sopan abang jih dipakai baju yang menan-menan ayah hana gesemaya anak miet hidayah membebani mak ilong han ku patih anak miet haitem ya buat habis pek hana long patih anak miet haitem ya buat hana takuna nyan alasan to ngat najid di peluang nunggu yang ku bebut jih kamu kalian perasaan di kampung nyo ku pegah nyo bet sampai dirasa le anak drone lomba monya drawan kan ya jauh anak ubale drawan bang nejak majlis taklim ayah nejak majlis taklim walaupun si malam mak nejak majlis taklim walaupun 3 pakai ngat nyambung ilmu anak ngendron anak drone kaya beut trip pak trip jihnyo malim jeun kita kada geberi kesempatan di Allah Taala untuk deng langkawarame yang jelas wate bulan Ramadan kaijak safari Ramadan itamang lang kampungnya tamang lang kampung je yak deng imum ba melasahnyo yak pidato ba melasah je anak kita nyo hai jeut punya keluarga bermasalah tabe-tabe je hai tip ate gayu jengkunya ikam malam tengah kada kampung je kerja elok nungku be kampungnya kampung je menda ka jeut ha ke begalo ka ikam malam tengah boja kampung je be kampungnya ku hanggap pas tang kampung je menda habis puasa galai ja je malam pakat masalah kadang di rumah masalah kadang dengan keluarga jangan gagalkan anak kita nyoba ya beut gara-gara keluarga hana mendukung dengan jijak beut menyadrawan kana cau anak nejo udaya inang ataupun agam long harap bak drawan nama long harap bak drawan ayah long harap bak drawan hayat duan haika mutua
menyedera akan Ya'juj ada wana daya, dukunglah mereka selama di daya dengan cara menjaga kesopanan dalam beragama. Mayana gagal ni kan, belah pun hai timnya berling, malai kayak merantau lah, kamu no kamu di, ka